Air Malta, what went wrong? Nothing. Wara ġimgħat twal ta' silenzju, partikolarment fl-isfond tal-kriżi tal-linja tal-ajru nazzjonali Air Malta, il-Ministru Clyde Caruana kien sfurzat iħabbat wiċċu mal-ġurnalisti kif kien qiegħed jilqa lill-President tal-Eurogroup, il-Ministru tal-Finanzi Irlandiz Paschal Donohoe. Inevitabilment, fost il-lista ta' domandi li sarulu mill-ġurnalisti, Caruana kien mistoqsi biex iwieġeb dwar is-sitwazzjoni tal-Air Malta bil-Ministru jisħaq illi m'hemm xejn ħażin rigward il-linja nazzjonali tal-ajru. Air Malta, what went wrong? Nothing. Għana kollu, mistoqsi darbtejn biex iwieġeb jekk hux se jkun qed jagħlaq l-Air Malta kif nafuha llum, Clyde Caruana żamm lura u ma weġibx mingħajr ma jeskluda xejn. Sorry? Not plans to dismantle the airline, but is that something that you would consider in the future, or To do what? dismantling the airline, like in the space of a new airline, so to speak? So, whatever the plans are for the airline, those plans are being discussed with the Commission. Will you be closing Air Malta as we know it? A yes or a no would suffice. Whether I'll be closing Air Malta or not, as I said, and I will reiterate what I've said earlier on, I will make any comments on the future of the airline, of course, once the discussions come to an end with the Commission. I won't engage into any speculation. The only thing I can say is that we're doing our best. Dan, bil-konsegwenza, illi ħallam dendel mhux biss il-futur tal-ħaddiema u l-familji tagħhom iżda anke l-futur tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u s-settur turistiku f'Malta, niċċa ekonomika essenzjali għal pajjiżna. Net News staqsa lill-Ministru għaliex minn meta The Shift News velaw li kien qed jippjana sabiex jalaq l-Air Malta għadu ma laqax l-appelli tal-Ġemekes Union għall-laqgħa urġenti. Clyde Caruana ċaħat li njora talbit tagħhom iżda fl-istess waqt ammetta li għadu ma ltaqax magħhom. Ktibna lill-Ministru minn nhar il-ġimgħa u qed nistennew id-data tal-laqgħa. Jiġifieri sal-lum ma tkun ma rnexxilkomx data, le m'għandniex data. Whether I have ignored calls from the unions to meet, absolutely it's not the case. Iżda, fl-istess waqt ammetta li għadu ma poġġiex bil-qeda magħhom sa minn dakinhar u se jkun qed jagħmel dan fil-jiem li ġejjin. Intant, Net News staqsa wkoll lill-Ministru sabiex jiċċara għaliex qed jiddaħħlu ħaddiema ġodda mal-linja nazzjonali tal-ajru fl-istess waqt li impjegati tal-Air Malta tiġu mġela jħallu l-kumpanija. Yes, the airline had to recruit some people. The number is in the whereabouts of 50, and this is because initially, when we have identified the number of people that had to leave, the unions and some individuals themselves, they expressed the desire to leave the airline. Of course, in discussions with the executive chairman, I've always stressed that we need to make sure that whoever stays within the company is motivated to stay at the company. Mhux tabxejn illi s-sitwazzjoni fl-Air Malta għadha konfuża immens b'instabilta qawwija u bl-unika stqarrija ċara u tonda li waslet mill-Ministru Clyde Caruana dwar l-Air Malta kienet ġimgħat qabel l-elezzjoni ġenerali. L-airline ma tagħmel xejn differenti minn fireplace. Letteralment, flok titfal injam fih, titfal miljuni li jinħalqu minħabba operat ineffiċjenti. Francesco Catania, għal Net News.